Hakokori ke hufanga mo I he talamalo e whanua ka o mai ngahi talawhatapu ko tope o ku wha o atu pa me heni ka ata mo e whainga maari ko ni ke o atu ai ki I proklama mawahe ko eni pe a mo ni ihi o e whanau ko ia na nau I he tau whanau ko ia na nau kau I he proklama tori I Hastings I Hawke's Bay I New Zealand ai ana nau kau kaunga tonu ke tiki nau tolu ai tā whea ko ia ho nau nofuanga ai I he ane awhi. Pea kulawa ke mau heni I he laine ai ni ihi o e whanau ko ia. Ke lawa o whahoko ha whakatala noa ke tiki nau tolu ko lope ko ai pe ai ngahi vitio ko si o atu pe me he ngahi mea na e hoko. Ka ko hi ngā kumahu inga ke whakatala noa ke ni ihi ko ni I he pongpongini. Pea kulawa ke mau ki nau tolu I he laine. Katak whamore mori pe koe ke lava o fulelei a interneti ke lava ke mau wheha aki mo ki nau tolu. Ka te maungaui aki pe ai tala noa I he reo ke pe mo whatawange e kuongo le rei atu ki a te kimoutolu ai whatala noa o amana ke whai I he pongpongini. I he ahoni whoko loto ke taitale rei ai ni ihi koni na e whai pe ai whitu utaki ko ngā ko e takulupu ko tuutalawe mai na e amanaki ke whai ai whatala noa ki ai pe mo ni ihi koni ka ku mo ua atu uta I he ki I whataha pe mo e kautaki ka ko iai o ku I heni pe Chris, tui moala, pe he ki a Poni Huhane, pe he foki ki a Lutoviko, o pe mani ihi e la wa whai e tala noa ke tingi nā tolu e pongpongini. Malo e tau mai pongpongini e Chris, ma pe he foki ki a Poni mo Lutoviko, pa muki mo tolu, ko tau pe ai whanau ko ia kuna mo kau I whatamaki ko eni I he tā whea I Hastings hena. Mo whewheha ke Chris I he pongpongini. Malo apito mau ka Mario ko umaton mau sai pe pongpongi ko niu a holele yen ni ba wo la ame ponga ponwa ko taimindo mau sai pe mo lele ya tu me mau ne pia e rotangan Mauna pito e Chris ko ni tu fo ke dai ni mi mahino ke te au o kalani au I New Zealand heni ka kumo I he tafaaki mo tol ko na I Hawke's Bay mahino foki ai whatamaki whanatula ko na hoko ai ko e tō mai ko ia a Gabriel pia hoko ai na tau amanaki ke haviri mo uhalahi kana whaahoware e mau wakai atu ke video na ki whakahoko e koe live mai me tuunga na mo iai. Ko ne tu ko ho mo no fo ko fe taimi na e lava ke mahino ai ka te mo tolu o kuanga ke he ai ha u ko ni atafea na mo ko na po uri ko ia pe na to ki hoko pe ko mai aho. Sai malo apito mau ka Mario ko
Itali pe ko feu i ko kamata ta pe ne kamata lain ni ma heng Koia. mi ko ne ko ngasi pe ne o si a tai mi ko ni o fai o lo ui o lo fa pa mo Koia. ka ko va be ne pu va be ko te alo a o ta pe vai mo me ai ka amanda ki ya o tunga ya o ka tunga pe Koia. ako kana kamata tai mi ni ma hengi Heng. o ya Aia ko lo tonga koe hanga ko whamatala koe lo tonga koe ni mo ke mohe ki mo tolu ia ko mo wongo e mo tolu ko kamata ke hu atu e vai ia ki he whare. Pe koe, koe. o tu o ya ne mo ne ke mo he pe mo he ko ne toki a pe ka a go su atu ai vai ke fare o mai ke i mai ko Koe. Na fe ho mo uhi la, na ke mo ui pe pawa he taimi koe ape na o si mate ko toa ia he taimi koe. o si mate ko to mai pe o la he tai mi go ya ne kamata Koe. Aia lewa ko ni tuu koe na mo te whakaukau ke mo whenga hola me he whetu ko mo iai ki ha whetu maalunga nge na ia whakaukau pehe ke mo whenga lewa ke mea lea ke mo hola me whetu ko na pe na e tō mu ia he taimi na mo aha ke ai. yo maro vito tu ngo time ya go yena si futo mu be te fa finga na fu va be abu pe ha uya ta fe me ko vai pa man es pa me pe vai ta fe ne tu vai ta fe ta ta kai pe tu go ni Koia. ka ku nei te fa a finga holo ne si fu va be pe ha uya E vai, vai Koia. Aia ko option ka mo tolu ko Filipe ke mo fai ko mo kaka ki ha mea maalunga nge hange ko ato e whare. Na ia ni ihi na me i whatu tāmaki i he mo whenga ko mau waka e toki ho live ko lahe whanki ke pin ko ia na mo nofo ai. Na ia ni ihi na me ngalo ia ke whawhangu pe na me i tunga whatu tāmaki pe na mo malawa le rei pe ke mo whahauf ki mo tolu ki o lunga. maro vito Iwe mea ke tunga whatu tanga ki nei si ai pe ni i nei si ha pe ke tunga go ya Koia. ka nei fai pe whenga holo mau hao ko tope ke funga whare nei ma fai whenga ke funga mea le ta ko ave ta whea i pe mo mea le le mea pa mau whenga ko toa pe o hao mo ui ko toa pe ke funga whare Koia. ne ke te rawa whenga ke mo unga mo mea nei funga ma o vitu ni apuna ko anga me mo wa mo i tafe pe mai nei malo Koia. Aia lewa kani tuu ko ia ho mo whenga ko ia na e whewhe lewa ho mo angahi mea mahu inga ko a mo tolu hange ko mo kato wala mo umea pehena e malawa ke mo hawhaki mo ia bena e koloa peka ki mo tolu ke toho mo sino ki olunga hawhetu ke mo malo ai. ai baro bido aku pe mo be ai ke time ko ni kita me ma unga ko mo ui pe Mo uipe, ko ko ia. ma ka ke ta me ko tu ne ke ta ma me ma te to ko ma mo ui pe na ma unga i ai ke mo ha mo ui ke Ko ia. Pe i he taimi ko ni na mo kakai ki olunga ai Chris, na mau wakai atu, toko lahi apito ai mamata ko ia i he live ko na mo whahoko, palawa ke mau sio ai he ngahi mea na e hoko, na mo to ai ki olunga na e te lava ke tu e uha pe ko taimi ko ia na mo me lahi uha, mahino bea na e momoko na mau na e havili katoa no silani i he saikolone ko ni ka fe anga ho mo to ki olunga ko hai founga na mo malawai e anga ho mo nofo ko ia i he funga whare. ai ko baro bido pa ka pa ni ko time ko ni na u ha pe ga na ma pe nga ya ke pe nga fu fu ko o na te ke pe me le bolo mo funga fare ai si mo mea o fai o whenga ke mau whakamalumalu pe o lunga he punga whare nei uha pe mo haviri a o lunga. Pane ke te hawala e mo moa spiviku o toa pe o lunga. A fe me toko ni e Chris, ho mo nofo ko ni funga whare ko hai, na ha me toko ni ai ke mo me toko ni mei lo tonga ho mo nofo he funga whare, pe ko hai lo ko ia ho mo nofo ko ia i he funga whare.
Tai ba bi to ko tu ko di dai ko ki me to ko di pe ne lava o hake ke ma fare ko tu panki ko nu to lo pe dai lava ala Koia. ka ko lo lo ko ma no fo ko ta lo ma no ko ma me lai ne ono ki he ni ma po ko no e fia Ia fiafi. o to ki lava yo ma fenga mai ki halala o fa fe tu mai ako e taimi na holo ia e holo e vai me ko anga ba ma fenga mai ki halala yo to fai no fe tuku mai to Aia ko lotonga ko ni ho mau nofo ko ni tau behemi he ono hengi mo was i funga fare mo nofo ko ia na fa ha fetu taki atu ko nga na ke mo i be mo nga telefoni na nga fetu taki me ka taki nga we be ko ka ta na mo nga we ki ai be ko ni i ko ia kuna to nga ki mo dolo be ko ha ni i me pure anga na ha fetu taki atu ke o nga ki hano ke ha fonga ke mo whaka loto lahi ki mo tolu ke mo nofo ma o he feitu ko e kai mau whenga tu ke whahaf ki mo tolu ko hanga i fetu taki na mo ma o he taimi ko ia. e ko me pe ko ne fai nga pe fe tu taki nga pe ke ma fenga nga fe tu ku malu ma Ko ia. o lo pe ne ke to lava to kon yang ne pu malo i pe ta pe vai Ko ia. a me pe ne fe tu taki nga ke ma fenga me o malu nga ko fu nga fare pe ne malu nga Ke mo malo ki ai. e ma malu ki ai Ko ia. Ai ko hope he ko ni pena mo amanaki e va ve atu e toko ni pena mo os mahino i pe i he malo hi ko e tafe e mato ak fai ngata ke faha watu ka na mo lo dola hi pe ke mo tatari pe. ma pe ne o tu te min ne fu fe ma u vi di pe ai to ko ni e tai mi ko ni Mm. Neke ke amana ki te mau fua o gatunga pe. Ko ia. Kana fai be tatali ne puna halope ngai ko petai o lunga ne Ko ia. o fai pe feinga kana toga ne kai ge me na toki lava ko toa pe o e holo e vai o mau feinga pe ki hala yo. Toki lava no pe tuku me ma tolu. Ko ia. Ai ko ne tu na ko ia ko e na mo to hifo pe mo doluia me he fare he taimi na e holo ai vai o mo te whenga rewa i he ki he halalahi pe toki whai rewa no whetuk tuku ki mo dolu ko hai ai ko res ko toko ni ko na na watu o ave ki mo dolu na na u whewe na wa watu ka mo dolu ave ki mo dolu na na olatu i he na na u watu he whonga whewe. E o mara pe ko e tu e mi ko ya na mau tatali pe ke holo e vai pa mau i fore wa ki lalo fai feinga ko ki hala Ko ia. Ko ki Lagi me te to o me ki hala ko whenga mai pio ko kumi ko na mau whakata mua ke mau lue ki hala lahi o lue mai ki roto hestingi o kumi mo ui mai piki ai. Ko ia. Kana mau au me ki hala lahi mo e puna ke ko peta ko peta pe ko ngua peto ko wana i ai ne ki a me Ha te taha a ia ai. pe ta hai ai ko ke a ma ui a Ko ni pe alu ko ki whai. peta. Mm. O fai pe na puna nge o taalo pe kau e tamaiki ki ai o no fai fai po na afe anga o fai no fetuku ki matolu o mai matoki e waki o mai matoki ta tila pa toki fetuku mai matoki ne pia ke holo Oh, pare okay. no Aia koe uwaka koe na e puna i olunga na mo whawhufua koe na puna o whakasio atu ka mo tolu pe ku mo ihe tuunga le rei pe ku mo hao pe pe ku hana puna pe ana tolu he na puna na haloko o whaita holo he i he mea. Na puna mo wanga mo wango ina na takai holo koe na tokanga atu ki mo nofo e funga whare. ai ko tu e dai me puna ngai ko petane kika i lo ki ai pe ko na puna holo ko te mau toko ni me ne o si fai peta alo me ka ne ke pa afe Hao atu. Koe. Koe. Papau pege mau kata ki peo pai fanga peo holo e vai o mau toki lava e fai me whinga. Aia koe taimi koe na mo taalo ai ki he helako peta koe o ngouana na puna atu o mo o lava o na tō hifo ave mo tolu. Pe ave rewa mo tolu ke feitu koni ku ave ki mo tolu ki ai. Na e whakahatu ka mo tolu ko helako peta ia tokoni me pure anga nusila pe koe helako peta pe na e puna pe ia o fia tokoni he taimi na mo taalo ai.
Ko ha me na whakahat ko mo tolu. Mau pito ai ai mo ku la nga ni na ya ngena e ki te ga whakaha mai e po helikopeta e pure anga nusila po. Kui. Ko puna me pe helikopeta o pai pe ta alo me me ga yo na pai pa na afia. O to ko pai ko no fetu tu ma o na fetu tu me pe ma to ne ga i lo po helikopeta e. Kui. Aina mo heka whaanga taha pe i he whaifolau e taha pe na tō puna helikopeta o whetuku mo tolu. Ko fui puna ma ka ta ne ko i to fa pe ku alwe. Ana Okay. to alwe waka pa foki mai o whetukutuku pe hei pe i ma te mau toko taungo fulu tup Kui. mau toko taungo no mau katoa. Kui Chris ko goilo pe ko konga lahi eni o mea nai hoko ku ke o mai na uwhinga pe ke hanga o ko ngā ko na ke whai tā ko ilo na ke tokanga pito ke ngai mea nai hoko o bea kuwha malo lahi atu e kainga tō ngapa me whamiri kotoa i he lawa ke whahoko mo tu uta ai whai tā ke lawa ke sio atu e ai ngai whamiri mo mea ke tūnga na mo iai ka ki ai ko ki wherea mo ki a poni ka tok foki mai ka koe ke whama opo Chris ka ki onge mua ha ki whainga maria ka poni ke ki kau mai i he whatana noa. Tio, malo, pon. Poni malo tau mau e pongpongini. Fe hake o a hake pongpongini o se tā whea nai hoko ane a whi. Wanga pongpongini wa uho mau ki fia pe o mau ha mo i ha o di. Koia. Pasta pe ki ki. So o mo ma to ke fe tu ko ma tu o di mau ha o. Koia. Poni lava ke whakaha mai ko e whi ia ai whi tu ku ke hau mea i mei tonga a mahino pe ku mo i hena i he prokala matori ka ko e whi ai kolo o ku ke hau mea i ko ngā ko ni i ko ngā whanongo ke nā iloi ai whi tu ko ia ku mo i ai ko poni Ata ko ku lera me to fo. Me tofo Aia ko polkalama tori ko ni e poni ko toki fofu ha weni ki nusilani he tori pe ko ke fa ha pe ko ke anga pe ke ngahi ngawe ko fa he tori fo e kau i nusilani. O tau ne ki va ku o ngata pa ke programa. Koia. Taku ku asifu wanga apito ko ia poni i he fonua ma tukunga ku Hastings malo o si maoloto ko ai mape ko o Hastings he ho to folau ko ia i he tori ka ko taimi ko na mo a hake ai poni mahino ko ne mea ku hoko ona o si ai ha tafia beheni ki mu a talu folau mai pe ko feitu ku na ke ia na si hoko fa tamak beheni ke te ko ki mua o fu whaili fia beheni pe koe tok fu me ani koke te koe. Malo ko kata ko malo ko pa pe ma ri ma to fu si o ni ta fia la pe ni fa si fu ke de ti me be o kala ni ka ko ki ta we ki. Koe. Ti o mata ta fia ko me ko ki ku fu me ta we ki ko ne. Ke hame pe. Ai ak mahino pe foki ku ke tau ke i he mea kona e hoko koe ha toko ni na ke whai ki he ni ihi ko ia tata te whito ke ni iho mo kautorina na fufu au pito ki Nusilani ko tok fufu a daimene na hao koe hanga hi mea na mo whai ke whapapau i kai more ha mo ui pa mo hao pe neongo ai futaimi lo loa koe ni na mo nofo ai o tari ki ha toko ni. Tai fu ho mare foki Mian ka mau tu na mau ki mau nga pe mau nga ta ya mau mai mau tu ki tu na ta pe vai mau tu i ko fo ke fa mau mi fu te u ki o lunga no fa vai Koe. au mai fu ya mana ki va ve pe alo vai ko mata ka to ke te pe le ko va ve ko te ha vai pe lai fu ki fa ki mo nga kon bu ta po lo ma lo ki si lo fa ki mo ko ka to ri Koe. pe ka sin de ka pe ke mo nga pe ko al pe ka vai ke la hi ko me na vai ke kai la ke hu ki tu ke mau finga ke me ba lu ma ke ke ma fa ri ko ke dai pero ko mau ha ki ai Koe. o fe ta ke mau pa ta ke mau i lo mau i tu ko to na ya ta ya Koe. ke na ta ke lo to Mau wakai atu he video na mo kei neongo ai maolunga e vai ke funga whare na mo kei fia pe na mo kei kata pe mo fia
neongo na e mawakai atu ku viviko e ai wala na motu i he uha ma mo whenga mai ko he vai tawhe i he vai na tawhe ko ne tuu ko ia fe ki ho mo ngai family ho mo whakau ka loto ki ho mo ngai family taktaha ki tonga mai pe fu ke fi a holo me ko fu lo dola hi pe ke tamai ki ke pe nge mo nga mai ti ke na nei ki dola he ko tamana mau hau pe to ri ku ki na pot na te ka ka ko ia pues vaya lo pe venga que mau kata pe mo venga que mau fi pe mo lo dola que mau venga que o lunga que fu ngapare e vai kala sinde ki si no que fu lava ka ka o lunga pues tal pe que vai que apa pe vai pe mau tu manga pe que o lunga ko ia que fare ke pues me que ngai whakapare family que do mau ha pe tu ta que ngai family ki tonga ko ia ba ta mau tu ki dai mate pues internet di mana mau tu ki to ha mai mau tu ki ni ko se no tu ki mo ngai telefone ni mahal ai lah mai ngai miskolo yo ko ta mai mak i lo si mai mak mau finga ta ya ko ia aia kone tu ko ni dai ni mi ku lava na e tala no foka Chris ki ho fonga na mo no ave ki mo tolu lava ke mo ave ki fe tu ko na mo ia a honi ku osi fai ha mo mahino a tu unga mo ia i ho wakai ku osi ko ha tu unika te mo tolu ko ha folo mo no fo hena ko mahino atu hanga hi toko ni ke te mo tolu i tu ko dai ni mi a ku e pau ngai ke mai no fe tu de mau ko lai pe ka ha mo we ngai na mau pau ke fe tu no mo ye na fe pe ka ho la mai ko ta fe ka cái kana ke fu ke ta fe ka mau ko ia ka ka o si fe tu tu ngai fa mo ha mo pe mau tu ni mau ta ye pe fe tu ma ke ni ko pe ka ta ha ke mau ngai ki pe ke ha ho ni se pe ke un ho la ta mai ki ko ia ke mau ba tu ni pau pe ko ia ai ko ne tu ko ia ko i he proclamatori i ho mo yanga ho wakai ko ki ai folo a foko fola mai e ngari ngari i whakangata i pe a mo i hena i he tori ka mo foki tonga pe o ku mo hangi hangi pe te mo te foki pe ki he whama ai ni ko na mo iai o taritari ai po ha whainga ngā ue te mo whai ke lava o recover me he tāwhia ko ni Tige mau pau ye me ko yam tige mau fakat ke fa fakat ta mau mau pau takti kana e ko fa ngo pe kana tu ko ha me ko tige mau mau ta la ko me ke fa mau ye ku ai na mau ye fu mau mau la ye vi to ye mau ko ko ia lo ke pri ka va u pe ko ye ko ia mona he pito poni ko tu be mahalo ku o te ai mahame au ke loto ke tala noa ki ai pe ko hapo po ki ke loto ke ave ki ho family pe ma falo de la ke te na tolu ko nga foka ku mo mi to kon frutu ku mi mahalo ko to tolu pe na ki mo tolu ku mo fainga mari e mai ke mo rea mai I he tai ni mi ka ku ha me te ke ala popo ki mo fa hoko atu ke family ki tonga falo de la ke te na tolu tunga ku mo yai I he tai ni mi una o ha mai be mahalo ka kuna ufia mari e be ku mahino ka te na tol ku fa half mo don wow ye ku ada be ki kala mula ki se mo ngai family ko to pe tonga ku mau to no mau re pe ka ha ta ma ke ku mau na ku pe na lot mai mau to lu mau o fala ya tu me ta fe ala ko uri ko ni me lo to de pia ko ia ki mua ke alo e poni ko ha ai fia ma o vili taha o ku ke ilo I ke te mo tol fa lo fua I he mo fia ma o he tai ni mi ko nga hi ka taha ko ia mo nga hi to ko ni fa pure anga mo ki na tol na ta ke polo kalama na fa no mai he polo kalama ko ha nga hi fia ma o vili taha he tai ni mi I he mo do ko hena o o mau mai no pe fu ke ya ka mo to go mau ha go ni fu ne ke pe ke te ha mi ta ma ko ia ko lo au ki fu i la lo ko ha u nei pe kala sin nei van ki ka to nei to ko van ka to man ne ka me lo to nei la ya pe o vare ko to pe ngi ka to ka mi ke lo ai ko ia e a to ko ia ko me ke se pau pe ha fu ke no ko ni ku mo ko me ke pe wala nei mai pe van ki wala ne po ke ka pe tu ke nei ke ma fa na ya he mau no ko ni karena ko pe ka matul ko mau to mai ke no matu ka mau mo ke hala ke ka pau ta ko to pe fu i lai pari ki ko ne ko lo he ke ko mau ia no ko ti ga ko ne tuan ako ke me ko fi ma me kai ku kai pe ko ma lo pe ko main pe ke te ma me ko mo mo wala pe ke te ha
ke ha moenga ke ha kafu koi ang me ko ke pare ko lo ko ke ha se ni tie ko u ka tie me ne mi algo to ai e ta fe ai ne ke te lo mana tu koi oku kau ia he tunga whamamahi apito kua uki ai, pa kua fuke pore hata ki na tula e. Ka ko inga koe tunga koku mo iai oku viviri pe mo ai fia mau tokoni, ka ko inga ka ku malo apito ai whatala noa ke te koe, ko inga koe, oku mo i fe ia koe tai nimi poni, ko fe tu mo iai, ko inga... Oki mi me ko foi ne pia he holo aga tre lo ko mi ka mo no foi Ine pia ai. Inepia. Koia. Malo apito e pone whananoa ka te koe, ka o whatika tiki mauto, ka ange mua ka loto wiko ke u ki whananoa tu ki ai ka tok whoka Chris. Ok, paklahe ka mo. Koia. Loto wiko malo tau mau e pongpongin. Fefe hake koe i he pongpongi koe ni, ku ke aha ke ni ne pia. Tau mau e pongpongin ni ku mau koe mau sa te te petun, ke te apio ka mau ke pongpongin ni mau ke mata ki petun. Koia. Ludovico ki mua ke hoko ate ta whatala no ate ke lama mua o mai ko whe kolo mo i whaitu ku ke haumi ai ko ngā koe ni ihi koe ni kunau whanonga he polo kalama ke nau ilo i toko taha koe ni koe whoki ke asi mahe ata. Toko hingua ko Ludovico Timbola ko lahi pia ia kulisi, anei whanau kia ia ni kamata. Koia. Tau mrele mai me tāne awa. Koia. Mahina apito Ludovico, ai a koe Ludovico pa me tānea wapau, ai a kono ki te hina ni a Chrisi na ni loto lahi ko whai ko koe ai live ko ni e nau whaingata ia o lawa ke tau mamata kia ni afi, pick up mo ngai kau tahango. Ludovico, oku tuku kohe tai ni miku mahino ai whatala noa na mai Chris, pehe whoki a poni, pehe ke tuunga kumo iai, mahino pito ko tuunga whaawha kumo lotonga iai he tai nimi. Koe hae mea oku ke whakaukau ki ai lotonga ai whaingata a koe ni ho mo i Hastingi, koe naianga whewhe ai tokoni na ke whai ki o mo kulupu ke malawai ke mo lotolahi ke o na hoko ha whatamaki a taha. E mala pito i mau whainga maari e koe pena e hoko mega te au, koe na kei whaha ilo e hoko hapalapare ma peheni. Koia. Ka nai lotonga pe mau mohe i he pōri, i hengi hengi. O ku whawhanga ngi mau kluplita koe, ke mau tu o ai mau katoa ke onga koe vai huma, teo ke huma. Koia. Mau kuhake koe a ko tipo koe ki lalo, tipo peo molo ke vai. O kai ke a makasi a vai ke hutu patu tāmake. Kana mau kuhake ave mau katoa ke mohenga tau potu pe ki olunga tau, ai ko mga tau polo. Koia. Mau lotonga pe mau lofau pa ku pao tu pe tu a si o lo e tamai ki e nau pelu e aki o lo mo sai lai vi kanda no mo ni pe na ka ya mana ki a ka ko da pe mau ka man da ya mana ki ya lai pe e vai Koia. na mau tu pe ko ya si o ai ha o pe vai ko ki loto ko e ya ko pe ko e kai pe ui ki na tor ke no pe pa te te to ha pe nda o ko wa pe ko ka me ta ka ma to Koia. pai pa te no pai pe pe pa ko ko Koia. Aia kone tu he tai nimi e Ludovico ku o si na wakahi fo ane hoa i fiafi ko ane afi, na ai hange pe ha tohi me he CEO ko ia o i mia whamalumalu ai aha mo o mai ko ia ngā aue ko ia i he ngā aue torino silani na ai ene popoaki na ne hanga o whahoko mai ane afi hoa i ho atai fiafi ane afi o hinga ka te kumautolu ko e mo ngahi mea o ku amana ke whakahoko ngahi toko ni o kuwhai ko ilo i te whoka kua e kau taki i Nusilani i he tori o kuna o whai na tore ngahi whetu taki holo mo ngahi kau taha whai holo ngahi whakataha mo no talate ngahi tutu uni ngahi mea ke mo whakahoko i he ine tuu he taini mi o ku ai pe e tau amanaki o ku ngāwe pure anga tata whita pure anga tonga
pureanga no silani o wai pe hanga au ke tokoni ke te moto kone tu ko ni ko ha me aku o ku ke mahu inga ia he dai ni me mo no fo ko na e te mo te i ho wakai te mo te hoko atu o ku ke mahu inga ia ke mo te hoko atu pe polo kalama pe o ku ke o si fa am ko ke mo foki mo dol ki tonga he o se whakatamaki ko ni. Ia, mara te whaika maare koe, kaka koe wakai mau ku taige mau koe tāki tonga e whakafo e mau ui. E koe whakatamaki uhoko ia koe ni au te whakatamaki whatutamaki a pito pa koe whawhatai peni au kumatai e tautonga ki he whakatamaki koe ni. Ka te au mo wakai ka hero ke he lote whakatoko wako. O sai ke pau whakatu o tuatai piti ia. Pau ndofo ni hake ha pau ndofo pe hake ha homelessi. Ku whakaofa pito e mau nofo e tai mini. Ako e whakatano ka poni koe ani nai. Mau o mai koe ani a fi. Mau whakamalo pe mau ka koto he koto whare kumatu. Ako e mea koe ki he wala mo mea whaofa pito e ulahe pito e simokosia kaki ha kafu. Koe mea kai. Koe mea pia kuwhaike. Koe. Mahina o pito ai whatala noa koe ni kuki o mai ai tu unga kumo iai. He koe ngā heku tau wha am kotoa pe foki pia koe tā mua ia ai whatala noa ka ki mo tolu. Ko ilo i o hoko ngai whatamaki peheni koe ki tā pure ki ai. Ka o kuai mono ngahi wesia. Tata i whito ka he taime hoko tonu ai ka mo tolu. Ai ngahi mea koe ni na kai ke mo ilo i mo tolu pe te mau ke lawa e tawhea ko e tahi ne hau ko e vai mo au ko e vai pe te mau ke lawa o maluai pe mo reha mo ui o koe ngahi wesi ai hoko ke tau whakau kau ngahi mea pe he kai ke lau ke hataha he more ai koloa kotoa au ke he wala kai ke hange kumo talanoa mai tunga wha ofa kumo iai he tainimi koe ngā koe ke aha mohenga kai ke aha kafu ko ki wala pe o atu ke mo mafana ai ko pe mo si tokoto aki ka ko nga fo ko futai mi ni ko momoko mai i lahi ko ni ta uha Ludovico ko imagino que te au e fatala no fai ko ha o vakai he tainimi o ku ke si o ki he tu ko plokala mama ka ta fefe e pa ma kona na mo yai o ku te ke mo ma ha fetu taki me pure ko e fa ma ko nga a whainga tokoni ka mo tolu ka toki whakarere i toi ngā ko ngā pe hange whanki wala ma whangi mea pe he koloa ke mo maa whana he koe fu aho ka kato houai hongo fulu ho mo mokosia he funga whare. Māloa vito o te tai video te ke asimataha e pule mo whaama ke whai maa ha te tutaki te waha e nau uto uni mai mea ko mau tū takai holo ko ni ko e motoa pālanga te gau ne pulei ko toa e misa i polo o ku rotonga i hei whai mai whikau ma te mau hiki ha kemi e misa i polo peo nei hao mi ha whea. Kui. O te ia kuiro ki he kai tuto ni ko ia hai hopo atu. Kui. Aia kone tuu ia ku o ku whai pe mahalo kei tuai e nau ngā ue ke whakahauko e Ludovico ka ku hange ko lau mahina o pita whakatara noa ke whai te whainga maari ko nika te koe ka pau ke loto ke o mai hao pōpoaki ke whanonga me kai ho kāinga me whamiri mo whafofunga ki nau tolu ko ia o ku kai ke nau lava o whainga maari ke nau tala noa mai. Si palo abito au ki tano fa se leva e whakaofa koe e mea ko o na sio e whakaofa koe mau e tō koe e ki matangi koe ni o mau tā whea ai. I he rolotonga pe koe e mau i alunga e whunga whare ko kaira e kau ki tō na whea kaia. E taimi ko ia ku nai pe ngai tōpingi koe ngai peket nu tolo pena te haki ai na kai o inga o laku o ake o alifo ki lalo alo o laku ake ngai peket nu tolo ko ni. Kui. O kai ai e kai e si whanau ko ni. Pa mo e a pere pena e taupotange a pere ke no whaka. E whai whakate te ngai mea ale tama o whakime a pere o laku mai. Pako e penga peha mea ke si kai ke pakona he watalu e paviviku me ni mahengieng kana matoki o mai pego e fia.
Kui. Kai ko nge imba fo penda to kanga ke pata no re ke ilo kakai fonua mi tong ka ko fa si pata o fa ya ki tonga ko to ke family ki ba ngai family ko ta pe ko mata me mi tong aton mo sai pe mo faki adi mo to ko mo si engata mo soto no e fonwan o fa ya ai family ke motor wono ko tonga o mamali fo malo Malo apito Chris Ludovico ai whatalanoa ko ia pea ku ongo apito ai whatalanoa ko mo whai ka ku hui ko tui kainga ko mo whanongo mai pe ki mua ke ufoki ki a Chris ki wha ose prokalama ka mo mlawa pe o tala pe mo whanongo pe ke tu unga wha ofa kui ai tau whanau tori ko ia na nau Hastings neongo na nau si fia pe he funga whare i he tō ai uha ka ko fia pe ko whenga pe hamea ke nau lava o hao ai me fuwhai ngata ako ni ke nau lava ko inga ko nau mo ui una mahu ngata ka te ki nau tolu ka ko tuunga na ku nau iai pe au ke whenga ai polokalama ia ke whai a tuhu holo o ko whenga ke o na lava ke tau ke mau tukuaki ko kovi hai ko mahino pe ko whatamaki whanatula o hoko ko ke tau sipure ki ai ka ko hinga ko tuunga ko nau iai ai whanau tonga ko ni ko tuunga o fuwha ofa au pito me hoa hongo fulu nau nofo e funga whare nau viviku ka kia hame akai whiunga ke mau me toko ni me ai pia lava ke nau wheinga he hoa e fia fi o lue ki hala o nau wheinga ai ta alo ke helikopeta pia ofa helikopeta ko ni o whetuktuk ki nau tolo ave ke whetuk ko ni ko mohenga ko na nau mohe ane po ka kia mohenga ka kia kafu i he taimi momoko ko ni ko vala pena e atu ke nau tui mahalo pe ku hawe vala pe ikai ka ko inga ko tuunga ia o ku iai ai sini i ko ni pe ku hinga e tau tapa to ai polo kalamani ki he tau community tonga i New Zealand ni ko ilo na whainga tāmaki ko toa pe na e tofu hia ko toa pe ngai wheitu ma ngai family i he palo parema ko ni ka ku iai e ngai kulupu o ku nau whai e tokoni ko ni o whakafou me ngai paanga mo ngai tokoni ai pure anga New Zealand ko ni ihieni o fia ma pepe he foki ka taki ko ia e tafa ako ni o ku mautu i foki e Chris pepe he ki a poni mo Ludovico hange ko mea na o mai CEO ai Miami Tonga e ngā ue mai pure anga ke tokoni ke te mo tolu ko tuke ahoni po a pongpong ko mea pia kuma o ku mahalo loto tokolahi ke whakahoko atu ke mo loto lahi pe mo tatari pe ko ngā e au atu pe ai tokoni kaka apau kue hani ihi o kuke ofia tu he feitu ko ni pe o kuke lava tokoni ki si whanau ko ni i Hastings o ku whainga maari o kunau i ne pia he na talama he taini mi Chris te uki foket ke wha ose ta polokalama ko ilo pe ku mauloloa pe ko ilo mo ua na te ai hataha Chris na te mau mai ke rea mai i he polokalama he taini mi pe ko mo tolu pe a whainga maari he taini mi ai malo pito tu wani o mato to bene fenga mari ko to nga go na u pa ma bo po ma de ma u ki fetu tu ga to fetu eta ko ia ako tu de minu o mato bene ki fenga mari ma ko ia Chris ko i kunga ko e tu unga ia ku he tainimi ka te wate whainga mari ko ni ka te ko lo i bena e os whakahoko mai pe Ludovico ko ta o ke te ia ko mo lere mai pe me i tanea pe me wawau ka te wate whainga mari ko ni he ko na e behepe ko na ke whainga we lahi whakamintia i he taimi ko na hoko whakatamaki o lava ke mamata atu ki ai a hata o kāinga pe mo pure anga nusila pe mo hai pe hata ka te wate whainga mari ko ni Chris ka pau kwa hame au ke loto ke whama opo ke tau polokalama e ahoni mo whai beha opo aki ki ho tau kakai kotoa pe whafonga i kotoa ki mo tolu o ku mo i hena ko iloi ko na ke pehe foku mo wofi he tau tolu ngā fulu pa ko iloi mahalo ku mo hau kotoa pe mea whainga me i tonga tapu me i hapai e ua wawa mo whefua o ku mahalo ku ai pe taha pehe kotoa pe te mo tolu
ka te tuku atu ke te koe ke whama opo mai tā polokalama. Arabi te mawhanga mahari koe tamea lahe whaikai toka ngā koe tua niu mau tonga futupu niu mau kaunga kau kotoa ai ka konga mei hapai wawau o tonga tapu pefo ki ewa koe tue taimini o mau whanga mahari e pe koe mea mahu inga pe mau kei mau e manawa e mo ui koe aku mau saya atu pe taimin au atai pe popa ki tala monu atu me Hawke's Nepia ngai family o toa pe muto kona mu o si mama tama pe lai viu kau ngā tonu a tō taha mutu mu ngai family o mau tonga kau e whenga tau mau ki to whanga i e rotongani o whamalo atu ke tonga ko toa pe tapa amani ka ngā tonga mo na mu mama ta ko toa mai malo lotu mo e hufia koni mau au mo ui mai o ke Hawke's Nepia e rotongani manake te whai whetukutuka whetu e taha ko pamalo ate ngai lotu ko toa pe me ngai ufia na mu whai mai mitongana pe ke tapa ko toa mulina mulin o mau teima e manawa mo atai pe a popa ki mau ngai family tala mau ofa ki wawa pe ki tonga tap e ua mo apai oni mau lelei pe me ko toa o aku ai ba manake tai tau setu tak lele ya ko kei motuhi ai network ai neti feitun apa to mau ma fala kan motor e ko la pe mo faki faka ke sangata o mau ke to fanga e rotongan o ma fala motor tanga tonga ko to pe e tapa mama ni mo ano mo mai bia mal Malo pito e Chris fa malo lahi atu ke te koe ka ma ho tau ke te Ludovico pe foki ki a poni huhane i he whainga maari e koia o kulawa ke whakatala noa ke te kimotolo. Ofu atu ke te kimotolo pe mo stay safe. Malo pito Chris. Wha malo atu e ka inga i he lava koia ai whakatala noa o kulawa ke whai pe mo whanonga mai ke polokalama koini i whakatala noa whahoko ki he ni ihi koia. Ai se tau whanau ko ia o kunau i he tori. Hangi koe nā ku whatala noa ki mua, koe whatala noa kani nai whia mau peke whahoko, nai mo ua, tō uta koe taki ngā ue ia kulupu, ke lawa o kau mai ki he whatala noa koe ni, koe toko tolu beni kunau whainga maari o atu pe he whae ke tu unga kunau iai, ko mahi no i lelei pe, e tu unga ko ia, ku mau i no silani pe, ko ngahi whakatama ki moto e hala me hafu e mea hoko ke teki mau tolu i he waha a koe ne aho e ua koe ni ku mau si tu a mi ai o ku ue sia wheitu kotoa. Pea kumahino peka te au e ki tuai ai toko ni neongo o fu fie mau viviri e ni i koe ni ai toko ni. O tatau pe me ngahi kulupu mo community tonga i Nusilani ka pehe foki ke toko ni o kwhai mai pea meha toko ni e whahoko me potu ngā mia pe koe pure anga ka ku whamalo lahi atu ki a te kimotolu i hamo mamata mai pe foki ki he loto lahi o ku mau e whanau ni ka toi mau pea whainga maari ni ihi koe ni o ku nau fie tala noa atu ka te kimotolu hange ko nau tala mai ko nau teu eni o peki ke nau alu hiki me whaitu ko ni nau iai ke ngahi nofo anga pe ia o e whama pe koe Mr. Apples ke nau o nofo ai kutau tui e ki isahi ange ai nofo iai kage o whatu ka te kimotolu pe a whataonga pe ku mau o kuongo atu e tau polokalama ka te kimotolu polokalama mamahe ko eni pe a moe kau tori kore whamore more atu ka pau o ku iahani ihi o ku wesia kimotolu e he polokalama tori ko ni ka koe o atu pe tuunga ku iai whanau pe aku inga koe tuunga pe na kuna iai kuna whamatala atu koe ki aha hate me ai whakapuripuri pe me iai kage o ku ata e toko ni pe aku ata pe moe lotu koe mea mahu inga taha ia ke whakahoka ki te kina tolu mo mea ka tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai.
Ela